Көтеріп қоймай. Көштен кетіп бара жатыр. Жақсы. Біздер кассасы біздерге алтын керек еді. Алтын аяқтыға бармайды. Алтын тауып алсам егер. Так. Біздерге алтын жетіспеушілігі бар болып тұр. Ой, кәшік. Кәчік. Шығын көрінде. Уши моя. Бе. Жоқ, çıtламайсың сен. Сен қаршы өртене бер, мен алтын қарап алайын. Мына өртеніп болдың ба? Болған жоқсың, өртеніп болыпты. Бірақ наяқтарда зомбилар талпа. Жақсы қырылысқыларың кеп тұр, мане. Көрсетіп сендерге қырылысқанды. Белгілей. Артан келе тұр дейсің? Çıkma Çok gitmiyor. Kit var. Yüzünden ama. Yuuu. Bırak blok kalsın. Ölme. Bir çatak. Kalktın altına yıkalma. Çoğu zaman altına yıkalım dostlar. Normal özümüzge meç jasalmasak olmaydı eкен de. Meç жасалайық. Камень вот meç жасайсаршы. Жақсы кеттік ал. Бергендер зомбилар бастарын чабамыз. Бергендер. Яқтан қой, сөз жағынан жинаймыз. Опа. Келіңдер. Қайсы анамыз тоға. Ведьма жинайықта, ведьма. Давай. Çaşıp sayın cebin. Жақсылықтар. Қазір чашамыз, оны қазір чашамыз біздерге алтын табу керек барынша ойбай біздерге. Қайда барамыз? Айтпақшы факел салынадық ба? Қалған екіге бөлейін. Үшеу қалдырып қалғанда факел салынадық. Қалған емесіне бір мазыру сақпай сайын. Әрқашан лайктан басыланы атып келер, бұл сендердің қолданын өте жақсы келеді достар. Смело тіркеле саласыңдар, сіздің лайктан басыласыңдар, болып басқа түпке салайын. Солар сіздердің қолданыңыздан оңай келеді достар. Давайте. Мына бір скелетіміз тұр жаңа маған мықты болып қойғанда. Намет. Мына скелеттер көбейіп кетті. Бұған бандит ба не? Екі көз түсіп кетті. Көтеріліп кетті. Әке, қақпаш елмайым. Не болды? Қақпа жауып отыр олар. Өтіріп жатына бір скелет. Ажыр, көрдіңдер ма? Бандит болды, көрдіңдер ғой. Өлбек шадам оттан кейін бандит ат шықты ғой, короче. Жақсы olsun, алтынсыз бара берік та, бұл бізге бәрібір ғой, короче. Вот қарамыз қазір қанша қалған. Нормально, так біздерден енді ең ішінде жоқ. Бана қырық балаждарым ғой бағып тұрып. Нормально, біздер өзіміздің алтынлар сәтлерімізді алып кете саламыз. Міндетті түрде біздерге тамақ керек болады, бірақ тамақты әліп пісіргенде жоқпын. Онда қабырғада пісіре салам жарайды. Ал достар, көптен күткен сәт біздер дәл қазір артқа барайын деп жатырмыз. Тасымызды көбейтіп алдық, екі-ақ таспен. Енді жақсы біздер норман жерден шықсақ екен. Крепост тауып алсақ жақсы болады дейді. Ат қамалым. Так.
Hoppa, ne kadar çoğun dışarıdan çıktık diye öyle benim. Uy be iskeletler. Kaç çıkıyor maya. Uy. Görüyor musun eminim mutlu olmuş mu? Ne yüzüne gitsin o. Tamam onun aklına. Çalmasın da şey. Ne yüzüne gitti ne. Ana bir boş çarat. Çağırdım da. Bandit çırnakta. Ona bak şimdi. Ya onu yaktın mı? Bir ne? Opa uçtum. Daha yeni misin ben? Bir lira. Kilo daha. Uy sıkıyor tuttu şurada. Daha yeni misin boy ben? Yalpın mı yalan? Milyon oluyor. Bu olamadık. Peki şimdi. Ay var edilsin. Ne? Bir sürü bana almış. Kaç bitim çalışsın ya kadın. Öyletim bol mu? Yok mayına. Sıkıyor uçu kubeken. Bir bu riski bitti. Kalmadı. Kankam. O ne yapacağım ya? Hadi bir bırak. Bir şey. Kala yok kaldım. Tırhalan barıp durgan şeyden yok mu hayır? Жақсысы. Қалайын. Жақсысы, лайктан басаны тренировать. Барамыз осы. Точно бар. Крепость болмасам осы. Давай. Давай чаймен жүрсün. Ана бандит бағана Майнкрафт. Ой. Саматсы. Нан бар ма? Ой. Нан жоқ менде. Не, бергілі. Бергілі. Газ так çok okutma. Gidelim. Şimdi давай. İyi ötüketim. Böyle komutunuz mu de? Ölme bırak. Askerler çal git. Yo mayna mümkün емес üstlerine. Бүкіл жабылуға болмайды ғой мен жалғызбын. Ойнау. Лаваға тиіп жатып қалай өртке салды білейін. Ой, üst ölmeyi dursam şimdi. Hay. Al kaçtı al. Olsa jürüp, yılmanda jürgün. Aslında kavga oturayım da şuradan. Şuradan bir de tolga kalı altına bulamız yapanakta da. Oy vay, ana korkmayın da Ruslar. Ananın arasında toga korunduğuna yığılmaya iken o bolu bana ciddi de var. Ciddi de ne Bizde ağaç çok da bırak. Ağaç paydı yok ekan. Özümüzge altını alıp alamız. Sebebinde şu azaltı çimlerimizi jasap alamız. Yiyip alamız. Yani kazılap alamız. Bol. Çıkındır. Aylıkta ağaçlar durgan joğu. Ne zepartlarda abi çekiyor. Mine kendimizge çekiyoruz. Vallahi şu noktada bize diye belgili. Görmüşsün bana. No.
Kaşın. Ölmeyin. Cın jataktan ölkama bırak. Ölkama yürkü. Çalpamız. Ay çalpamız. Çok ölmüş. Tuuu ibir. Like kayda dostlar. Like'larını basmayasınlar. Beni gibi basmayasınlar. Ben gibi ölüp kavatırım bu. Like'larını basmalık keteceğiz. Ölmeyeyim ben. Çağlar şey zıttı kayda eken bildim. Şuna çiğin var dostlar. Çiğin. Bizi de bulacağı bir şey bakmak pek dostlar. Ölmüş adam. Bolğanda zaten. Hiç çözüm. Bak. Keçi var ne var? Bir bakayım gitkin çok bildiğim biri. Sekir kaç. Bize kara skeletin bası yedik. Bize isu şitel jasak beteseniz ne kaç betemsiz. Kaşın şiş. Bu arada kanka göstereyim. Altında kurtulma bırak geri yarısını verin. Size değerli altında. Çiçekte oylamayınlar. Biz barınca özümüzge indirmeni öldürmemiz gerek. Sebebi bizde endirmenden önce kurt degen ilerçi cemçuklar. Bizde sol cemçuklar kaldırdık. Havada kaldırmayın. Toy bu roz şey getirin çık. Bakın basınlar. Kapı getir patla. Abi. Korkulaklar kelimleri. Korkulaklar yürüyündürü. Oynatma. Gördüğünüz sırayla kurtuldum mu? Allah koyuyorum. Dakikada buraya gidip olmasak bulmaydı ikinde. Tak. İlk böyle gitti. Kendir ne bileyim bakıyorsunuz da. Makta bol alma istersinler beni. Hoppa. Ve bize de bol var şokta. Niyet onam. Banditler şu kayaktan жүрген banditler ne oluyor? Anlasana çıkıyor banditler. Gittik al. Oy beni aktı banditler bak bu. Piglin neymiş başatın alır. Ancak piglinler ne jür? Holdingler kaptan içeminde karu yok. Birden beş pırat. Aklı yönga yutmaydı. Buradan yutmaydı. Oo, cimcik bir koydun ama. Gitti. Pilince böyle sana yaparlar. Bandittir, barmayayım bandittir. İyi kadar mı YouTube sansun? Ay bağırma, yiğit gerek var, çiğit. Nakleri altında kuvvetini falan kazanmış. Oy kaç otur. Hemen şöyle istedim. Hadi koy. İşte koy süpürge çaymandan. Çok da. Git. Ay kandırırsın. Kandırırsın. Ay bu olay. Lütfen bir bırak beni. Ой-ё-моё. Әзір құтылдым оны яқтан. Жарты қып мен қайтып алмай қаларына тұрмын мен. Давай пісіріп алайын. Вот, шықпайды ма алды.
Al niye böyle mi? İşte token geçiyor geliyor. Oturduk bir tamakta bulduk iyi bu. Ben ne aktarım cır almayayım o ya. Anılar beni saldılar salmaya kaldım. Sevivanlar beni özleri değişik batacak. Şuradan Allah. Analar banditlerin bir kulak basın şu özüme adis basın. Ben vahşi bandittir dedim o anılara tuk isteyecek mi? Bir banditleri vahşi tuk isteyecek mi? Bandit mi koymayasın? Ya nektardan isteyeceğim bu benim. Ne? Unutmuş. Geri gelmesen şey koyup götürsün. Like'larını basınlar anlatır gelir. Şimdi videonun ayaktayım. Sebebim gelir çok iyi video turum gelir. Kanalga bir de video turum emasızlar. Like'larını basınlar kanalga mendetli türde жазылуды unutmayınlar. Sizlerle birlikte болған мен Ravан Zeyt. Және de dostlar hoş sağ ol. Sağ ol.